Noma Rebecca bekajabula ukuthi ukhulelwe, kepha kwamkhathata lokuthi yini noma ethwele into lenhle layithandzako labe kasolwa ilindzele. Pho lobu gudlugudlu bani? Ngiyajabula lokuthi waya kuNkulunkulu, wayawubuta, wase uNkulunkulu yamchazela ukuthi wethwele tive letimbili. Incazelo yato tonke tintfo ikuNkulunkulu. Kukahle futhi lokuthi ungakwati konke, ngoba loku longakwati kukwenta lithemba lakho libe kuNkulunkulu. Ungabuta abantu kungenteka bakonise uze wonakalelwe tintfo uNkulunkulu lakulungisele tona. Buta kuye, uyayati imphendvulo. Nasi nkwasakavuka udle asisithole kuRuth sahluko 1 sifunze verse 14 sigcine kule ngcenye ya verse 16 yekucala. Baphinze basicala phasi futhi sililo. Opha wanga uninatala wakhe wahamba, kodwa Ruth wanamathela kuye. Ngako-ke Naomi wakhuluma kuRuth wathi, angithi uyabona kuthi thathe wena sewuhambile wabuyela kubo, nawe-ke ncanzeka kanye naye. Verse 16, Ruth waphendula wathi, ngicela ukuthi ungangincengi kuthi ngikushiye. Yesihlobo sami, ngikuvusele. Ngicela nje ukuthi sisacabanga lo mbhalo. Ungaticabangi noma ungafuni kuphila njengalabanye bantfu. Leni ngoba nguloyo muntu une-grace laphiwe yona kuleyo mpilo lekumele ayiphile. Bacale bahambisana kanye kanye bo-Opa, Naomi naRuth. Lapha kuverse 10 uyasitshela ukuthi cha, bathi sitawuhamba nawe siye esiveni sakini. Sewiyayichaza Naomi indzaba ukuthi hey, mina la ngiyakhona angisaboni ukuthi indvodza ngitaba nayo, nani angiboni ukuthi ngidawuphindze nginitholele emadvodza. Sewuthi-ke Opa, hayi mangabe umuntu la ayakhona kubita ukuthi aphile lempilo abethe indvodza, hayi mina ngazi ukuthi ngitele grace yekuphila ngide indvodza. Naomi ukhuluma na Ruth uthi uyambona yini Opa kuthi sewuncanzekile, nawe ncanzeka. Sewuthi-ke Ruth, hey maketala mina ungancengi kuthi ngikushiye. Hey, uyababona labantu laba. Ruth une-grace yekuthi mangabe sekude indvodza phambili, i-grace ikhona, ngitawukhona kuphila. Opa ude le grace. Ruth akazange watifananisa na-Opa wancanzeka. Kusho ukuthi Ruth bekede igrace kuyawuphindze afuna indvodza emuva kaMowabi. Lena bekanayo Opa. Kani na-Opa ude likusasa igrace letamgcina ngelikusasa kuthi angahamba ayochitha likusasa lakhe eJerusalema. Sihlobo sami ngithi ungakopi impilo yalabanye bantfu ngoba kungenteka ude igrace labanayo. Kungenteka uhawukele wena kuba nemamiliyoni kani ude le grace yekuphatha emamiliyoni. Wena nje une-grace yekuthi utawuphila ngemali letawukwenela kuhlangabeta tidzingo takho kuze kube sekufeni. Uma ngabe kusebandleni kungenteka uhawukele sipho lode igrace yaso. Kungenteka ngihawukele libandla njengemfundisi la khona abantu emamemba angi-10,000 nami ngihawukele kani mina igrace yami yekuthi ngeluse abantu labangi-100.
yekela igrace yalabanye bantu. Ngeke ukukhone lokubona kwendiwa ngilabanye. Yeneliswa yigrace uNkulunkulu lakuphe yona kuthi uphathe wende lokho lakunike kona. Amen.